Ay ba, kasna kaway ka frame ding kabadan kapela ka bakluit kabadan makapiris namar man tasnging hab I give me samla namar ngidap kendai singi steng anniversary. Tolong Pak. Duk, senari 1 minit yang atulak. Kam kulai bawa perslam namar samla jeng ka idbah te nga kendai singi musya kadang de break up the way guy dia ka break up sabat nga ngim long pi nga idbah ka. Kendai singi. Ngarut na sila kendai singi te. Kapag mau kasing ihit jo nga bitu samla. Oh, sedang may ka Jo. Nga kan mau kita kipor kibarim baca. Chat ka ita kadap kan mentah pila dan business selap yang. Katakan pi kanili di kasap kapong bubleu ay nga ngasnay kitar ki babun ba ni bang order na keleng nga perkhat ba indan lang bat nga bingin ni seng lang ini business masulong na menta bakadan ka prime kay rap no makakanya Aka jeng kloyo kajai ita ka prime Dennis ni mayrangin hem pi ba ka prime megalia kan ketu ba ay jing rap kinong sengkam lajong hani ke jelajong ina kaliang sorkar ba ay kini ki grand ba per ka ba adu ke training mentali kadang dong CMCC ba pila man register pi kwa ba pila man yo man ya ka kheng kan heng na menta jong pi ka jing nang jing tip ba ka yoro na menta jong pi ki mar ki mata oh ni ba ada kebiang ni tip top flop gede-gede kayak bang kuak nga. Ani yang nga. Ani pila da ino anring mo surprise si Peter. So cute. Ano ba siya gini? Tiba.